Nibyo koko umwongereza yabivuze neza mu magambo yuje ubwenge n'ubucukumbuzi agira ati try and fail but don't fail to try. Bisobanuye neza mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo gerageza utsindwe ariko witsindwa utagerageje. Muri byarashobotse humura nawe bizashoboka. Uyu munsi turagaruka ku buzima butangaje bwa rurangiranwa, inzira y'umusaraba yo mu buto bwe naho yaciye kugera amagingo aya. Tumubona anyeganyeza inshundura, akunzwe ndetse anifuzwa na bose. Ese noneho aya makuru ndayahera he? Ndabivuga nte ko nanjye byandenze? Uyu kimenywa na bose kugera naho yonka imuzi nta wundi ni Victor James Osimhen ku mazina ye yose. Uzwi nka Victor Osimhen mu kibuga, amakipe, abatoza ndetse n'abakinnyi bagiye guhura nawe bumva iryo zina gusa imitima ikabavamo kubera ubuhanga. Ni umukinnyi w'igihanyanswa koko wabonye izuba ku itariki ya 29 Ukuboza 1998. Kuri ubu akaba yujuje imyaka 25 gusa. Avukira Lagos muri Nigeria mu gace bita Orsasuni. Avukira mu buzima bukomeye bushaririye koko, aho yabanaga n'abakuru be ndetse n'abashiki be, dore ko afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 85 zose. Uyu musore avuka ku babyeyi babiri, aho atagize amahirwe yo gukurana na mama we kuko yaje kwitaba Imana Osimhen akiri muto cyane, ndetse nyuma y'amezi 3 gusa mama we yitavye Imana. Papa we nawe yaje kubura akazi yakoraga, ubuzima burushaho gukomera. Aha niho Osimhen yaje gukura abona abana na se umubyara gusa, Patrick Osimhen, utarifuzaga na gato ko umuhungu we yakina umupira w'amaguru, ahubwo yifuzaga cyane ko umuhungu we yazavamo umuganga, umudokiteri ukomeye. Nyamara burya abantu dutekereza mu buryo butandukanye koko. Victor, ndavuga Osimhen, we yari afite inzozi zo kuba umukinnyi, akina nk'uwabigize umwuga muri Serie A mu gihugu cy'Ubutaliyani mu ikipe ya Napoli, aho akina nka rutahizamu kuva mu mwaka wa 2020 ndetse akanakinira ikipe y'igihugu cya Nigeria. Victor James Osimhen ni umwe muri ba rutahizamu isi yagize ndetse inafite kugeza ubu. Azwi cyane ku cyo dukunze kwita finishing, ahaho yahageze arindwa mubi, byose abikesha imbaraga, umuvuduko, ubuhanga bwinshi cyane aba afite mu kibuga, ndetse bityo bigatangaza isi y'abamureba we. Burya bwose mumubona anyeganyeza inshundura, Victor James Osimhen niwe muhererezi mu bana b'iwabo kwa se umubyara Patrick Osimhen. Buriya mumubona kandi ngo urugendo rwe rw'umupira w'amaguru yarutangiye akunda kureba bakuru be mu kibuga banyereza inshundura, akabikunda cyane. Osimhen yakuze ari umukinnyi wo hagati ari gusatira izamu, aho yaje kumenyekana mu mwaka wa 2015 bigendeye ku kuntu yari yitwaye mu marushanwa y'igikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 17 cyabaga muri 2015, icyo dukunze kwita U17 World Cup. Amakipe amwe namwe aba yamuteye imboni. Aha twavuga nko muri shampiyona dukunda twese y'Ubwongereza, mu makipe nka Manchester City, Tottenham Hotspur, Arsenal. Ariko we abatera umugongo ahitamo kwigira muri Bundesliga, shampiyona yo mu gihugu cy'Ubudage, mu ikipe ya Wolfsburg, cyane ko ari naho bamuhaga gatubutse. Cross in the middle and Osimhen!
and he draws Napoli level. He finally gets a goal. nk'urundi rubyiruko kandi rwahuye n'ubuzima bushaririye, Victor James Osimhen nawe nuko ntimukamubona ari icyamamare kizwi ndetse kirwanirwa n'isi yose. We n'abavandimwe be bakuze bafasha umubyeyi wabo gucuruza amazi mu masashe, myumvire nawe, hamwe n'utundi tuntu kugira ngo babashe kuramuka. Ibyo benshi tuzi nko kuzunguza cyangwa se nushaka kubyita ubuzunguzayi iyo mu mihanda ya Lagos muri Nigeria ntawe utari umuzi. Victor James Osimhen yatangiye impano yo gukina nka rutahizamu mu Academy k'i Lagos, aho yagakinnyemo kugeza 2017. Ni nabwo yatangiye gukina mu ikipe y'abakinnyi bari munsi y'imyaka 17 U17 teams. Mu mikino ya gicuti bakinnye yaje gutsindamo ibitego 2 gusa. Igitego yatsinze kigahagurutsa umufana ndetse n'abamushoraho imari ni igitego yatsinze ikipe y'igihugu ya Zambia izwi ku izina rya Chipolopolo, ari kumwe n'ikipe ye ya Super Eagles U17 mu marushanwa ya Africa Championship yari yabereye muri Nigeria mu murwa mukuru Niamey mu mwaka 2014, aho iyo ntsinzi yayituye umutoza we wamutoje uzwi ku izina rya Emmanuel Amunike, nawe wabaye umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Nigeria, aho we mu mikinire ye yibanda ku bumenyi kuruta imbaraga nubwo byose abyifitemo. Osimhen niwe wabaye umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri iryo rushanwa ryaberaga muri Nigeria mu mwaka 2015, aho yatsinze ibitego 4 mu mikino 6 yakinnye. Osimhen yabaye inkingi ya mwamba mu ikipe y'igihugu ya Nigeria U17 mu gikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cya Chili, the FIFA World Cup. Nabwo yabaye umukinnyi wa mbere watsinze ibitego byinshi, aho yatsinze ibitego 10 byose. Nyuma y'igikombe cy'isi amakipe menshi yaramurambagije nk'uko twayagarutseho hejuru, yose yifuzaga gusinyisha rurangiranwa Osimhen. Ni nyuma y'uko atoranijwe akanahembwa nk'umukinnyi w'umwaka ukiri muto wa CAF mu mwaka 2015, aho byaberaga mu mujyi wa Abuja mu kwa mbere kwa 2016. Aho kandi niho Victor James Osimhen yatangarije ko agiye gutangira gukina nk'uwabigize umwuga, ndetse ahita anatangaza ko mu mwaka 2017 mu kwezi kwa 5 kwawo azakomereza mu ikipe ya Wolfsburg muri shampiyona ya Bundesliga mu gihugu cy'Ubudage. Aha yatangiye abasinyira amasezerano y'imyaka 3 n'igice, gusa yaje guca no mu gihugu cy'Ububirigi mu ikipe ya Charleroi, ayikinamo imikino 36 yose atsindamo ibitego 20. Aha yakinaga nk'intizanyo. Mu kwezi kwa 7 2019 Victor James Osimhen yerekeje no mu gihugu cy'Ubufaransa mu ikipe ya Lille, aho amasezerano ye yagiye akagera mu kwezi kwa 6 kwa 2020, aho yaje kuva yerekeza mu ikipe ye kugeza na n'ubu ya Napoli yo muri Serie A mu gihugu cy'Ubutaliyani. Yahageze ku giciro cyemereye, igiciro gikwiye umwataka koko kingana na miliyoni 75 z'amayero ega mu mafaranga, aho yaje no kuba umukinnyi ukiri muto wa sezo ya 2021 ndetse na 2022. Mbega igihugu kiramuhira. Mbibutse ko umukino we wa mbere ku mugabane w'Uburayi mu ikipe ya mbere ku mugabane w'Uburayi ya Wolfsburg yakinaga n'ikipe ya Borussia Mönchengladbach. Mbibutse ko kizigenza Osimhen yari yabanje ku gatebe k'abasimbura. Ese mama kwaba ariko bakira umukinnyi mushya? Ntawamenya.
kumenya. Mu bindi utaruzi ku buzima bwa Victor James Osimhen, uzwi ku kazina ko mu bwana bwe ka Beach kubera ubuhanga bwe mu kibuga, buriya ngo ni umufana ukomeye wa Kizigenza, umukinnyi kabuhariwe, rutahiza mu bihe byose, kapiteni w'ikipe ya Chelsea, Galatasaray, Phoenix Rising Football Club ndetse n'ayandi, akaba na rutahiza mu ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire, rurangiranwa Didier Yves Tebir Drogba wegukanye igihembo cy'umukinnyi w'umwaka w'umunyafurika 2006 ndetse aza no kukisubiza 2009. Mu bihembo Victor Osimhen yatwaye, aha twavuga nko mu mwaka wa 2015 mu gikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 17, Osimhen yatwaye urukweto rwa zahabu nk'uwatsinze ibitego byinshi ndetse ahabwa n'umupira wa silver nk'uwabaye wa kabiri mu bakinnyi beza birushanwa. Osimhen yashatse umugore umwe, Stefania Radwick, umumodo akaba social influencer wavukiye mu gihugu cy'Ubudage, avuka ku babyeyi babiri b'ibihugu bitandukanye, aho se umubyara ari Umudage mu gihe nyina Sofia akaba nyirabukwe wa Victor James Osimhen akomoka mu gihugu cya Kameruni. Kuri ubu Victor James Osimhen na Stefania Radwick bafitanye umwana w'umukobwa uzwi ku izina rya Harry, baheruka kwibaruka mu kwezi k'Ukwakira 2022. Burya rero koko umunyarwanda bivuze neza ko inyana ari ya mweru kandi imfura itega nka se koko. Kubona James Osimhen, Stefania Radwick na Harry imfura yabo, ubona ari umuryango unezerewe koko mu gushyigikira Osimhen. Bose mu maso habo haba hapfutse maske, maze Victor Osimhen bikamutera imbaraga, maze mu kibuga amakipe akayacenga koko, mbese akayafata bugwate kuko ntayipfa kumucika bahuye kubwa support abona ku muryango we. Ibyo bituma ngaruka kuri wa Mwongereza bivuze neza mu magambo yuje ubwenge n'ubucukumbuzi, agira ati try and fail but don't fail to try. Bisobanura ngo gerageza utsindwe ariko witsindwa utagerageje. Amateka ibigwi bya rurangiranwa Victor Osimhen mwabicukumburiwe munabigezwaho nanjye Frodouard Nkibwati. Ndabakunda. Ciao. They're looking dangerous here, Napoli. It's over towards Osimhen, brought it down